breaking news me balam dana tuok dora shal ke wolang kia kabalit county apnal state bana jo manager linkel breaking news me mi bukon linga ke jan gwa shang daran paiwa no ke report shanong gwa me take ler mi shanong mi le rode re wisha mo me shal ke balit county chala no ne take a major mobilization la rode te ne to want to dol ko gwa scale kaneda to wa e bon janman chal ke ngok lwal use ka balit county kana wa charodian dul ka dol medit awa kanedi ti ngok lwal yak use dor chal ka mobalit ka je report me link kona me awa kan chaka mo ke beni deni SSPDF chaka mo ke beni deni SSPDF right now goro de yente ka link tinagwa eno ngumele rode ngok lwal yak use ka balit county chala do ken charan realika lo biken wulang doma biken mag right now na me new report waken chaga mo ke de ni uniform ne SSPDF aka joran chalat chala do ne SSPDF chicken ga mo ke match no chicken mo ke match didalong no karamadana mo ke match wuri chal ke Cholton Balok awa che jangden te ka ki ngok lwal yak use che mo ke make che mo ke beni ala beni uniform ni no chala do chi deputy governor of Apnal state deng jo angok che jo mo che jutup che Cholton Balok jogo no gone no bia me bia kanun ke wante me cha ka dele ba cha kam ke cha jo me cha jala do ne gwada na bikene mak e Wulang County Wulang County jen gwada dana ba maka ken kwana le jogo ne chai jogo no ne yener kon te ko Wulang no bidun ba del te chunka ka je report me widun ate chunga katen kona lat korodian de ni kener kontin chirek che tokten pan ka je dorien chala do ken chara realika churien mobilize lo kap kan yakor kap kan wer kor doro mo mishal ka mo Wulang la doran gurjeno de konti ka ngai kamana le rode nuari chan mangach okay ngai ne jeno doran Wulang chi save right now de konti ka lieng tin no mo ko wuri shal me Cholton Balok wa cha me ka top ka cha kamne tin konti la aneken so gor kono bana update me bana jitu right now ni titi ka jowdana shalat awajes lodien ka pig nente konti chiriar ka report shanon gwasa me banyo ga yakel adio je madan runang chana lingono pig nente chiliu kane jen bakkel but right now chi picture rode yoniam ne ti chiriare wishin winimi kane jen badde gudon wan dor shal kamo balit gwada dana ti ke Wulang awachi ne jen badde gudon wan shikari artin ci peg mo ci chup kur to ga Friday ke shenga diech yene to kor ka je dor shalka adong payam ka balit county adong payam jene chala da ken no chana chaka maktin no ke chigala no chane jen badde gudon wan cha yiken chaka bat ci local official ka ke ken jang ci ken la no mo anyo kami ka la tikanan la no ne ko ping ne ko na chamu ko boda waga jen bakkel with the dh awagi je no number dong da rode nyo kamere brodo ko boda dit ka taran kan lat kije chi community mo mentre which ka panal kan jang do toni wa charen yale ka kel ka SSPDF chumlin ko me ka balit county chi kala no chi kan ping ne ko na iriar jen badde gudon wan ante right now charin mobilize ko bikene din kontin lan wari ko Wulang biken ka dil mak gor jen ode ne dialde kan tek liang kamiche kana mane so am gor liang ana mane so na me der gwano de kon dialing ko bi kon kula tengen murung kada dialati
bana deal tiga ngach ka kon ne kon dial bana kala ler no ne antama che te mobilization matuo ko gore jeno bane de kon lan wor de ko ulang ba ka nyok mo kwa ga displaced kene de to dio je chana ngaji no ne a ci kuma kirim yadi ne tin kon mat kel ga kirim yadi dio je cha jeni no ci na de wo ko ulang but kan ne de ti tibeti jang tibeti intama ka dor shal ga me balit ala md no biken wori biken ga magwa na antigatin der gwano de report me di ne tup karodun so na me la rode me de gwa ko de yenaling ko ti dialati lin konke ko gor jena bana ka linga gwa dora shalka me jongle ko la bor cha jang cha ka maktin winimi cha ka maktin ka jorana shalat netin kontilla tila jimorle la great people administrative area chala do chicken nay chobo doki kan nak no ko chigen ka kwiwo bukan ka benang chire ka moje togre wuchin gunemi ka do badana chalat kije mede kontekal lien ka madan le rode no dor we je ga long kane te konte gangne ken chemen shanga je no tiken ke de dien shwal ke red bell group or red bell group point wacha me ken tanen chaga kan ka tanen kan ka je but right now chimorle chicken weakness mo chicken jiga no biken ne konte labor a community tila dor jani bikana ma ka ta dana chalat kije so na me le rode me de yena lin ka ta dana to no ler dien gwas memen banaling der la kwiliet ke ma chol kone petroleum money liet charge gek this is a new report me de konling la South Sudan oil production charge kapchong adob dana kap ye chonga jenene chala de wonene ci Sudan la rapid support force Canadian kena wachi kenyin gwada chal ke egli ko oil field la central oil field wachi kormo je toktin re kormo wachi kan liet ci kana boko drone ka ta dana chalat ke jala rapid support force de ni Sudan chana mo chaje la deken wa target dien egli ko oil field ke gwada dana ti liet setin janta dana melet ngano den ke right now no kamana ni chalat chala do ken rapid support force she can gwada mo meant petroleum tetin ke petrol line for crude oil wa she can book ke drone right now lo she can got the torch she can ga dame ke jodan chalat ke je she company maintain with me she can man kulel man la crude oil kula jago ba jokok she kala do teme en iglic oil field la pipeline cha ga damage rapid support force so kujamo cha lia cha ku gak right now lo ne ga chele la o lat ken je woni cha jo mo cha jala de ken go de ne dia de ken te lengten ka taran ti kan lat ke je okay so na me amle ro den teme biadil ngaje no cha oil field cha je kap chong dor shal ko ni iglik oil field gwada dana la li la jana ngatin wa cha je gak right now te li mle ro de ene me bala me de yena ling no man den gwasa me man bialing wa jat petroleum wa cha je kok wona ka 2030 Dr. Deng Lual wajen she crude oil che kok wona ka 2030 we mean that de kolaro tem ko to kona 2025 ngud rundang diech biso Sudan government biken oil field biken kulu use ala dundien bara wa cha je kok karamana na ko gwasa me Dr. Benjamin Bolmel wache crude oil che kok already right now na me breaking news miti to on tema no chadati cha oil field cha liet cha je kok wona ka 2030 despite we cha je right now cha je already but an oil field find waje cha je kok wona ka 2030 cha je kok in advance sirmela kona lingni chiang la so Sudan la ken liet la kana kok yamliet kana kok you know bikan kula tiga benefit mi je kana a chang cha ji lo wo bajira mo budor cha tun kok already be lim ni tam mi ajen mitid teten ke den kola kona ngaji no so Sudan la den mi chi liet and when mo che tuk ke che telway ke ko chi kana kok bi ka den in advance yo mi chi ninti chi runti chi ko to bu li nyoko den nyoko again
alo kana me ring mudir long ngumla den ka ke kadili state. But right now in another sad news do din yanyo lat boni wa bul mel poinde wache yurchop ke billion nying kirm yadit ke nyin kume wache ke cham ajen wa ajen do badana wo ke je right now right corner wa shu men jen poinde right corner tam cha point page de la social media page de chaje watch chaje remove already right and bol mail so char dial cha wo ke je mi jakon ko di liet cha ko in advance right now tel mi chala yo to ba lat ke jen tam me kuma South Sudan ko cha tel way out mi bi kume ba let ke je jen nenen tam la ken o yala ken akok ke kujiro dien ko ngwan ka kan go kon ko ka lieten so what they did was she can liet kan ko in advance anyo garame cha anyo ko medong chimilin kono me no cha liet ya ko ka nyok cha pipeline cha yele ga ko chi ko to kam Sudan ka rapid support force so na me ring mudit be economy ba jayar chana right kamana na choda la dor shal ka me yambio chala do teri mu ci tokten wa mu tokane tama wa ke dini de je mu ku ka dini SSPDF but bana je gwas me gwa yambio teki Equatoria chala do ci korche tokre wucin wini mi no kaneten kontin tin nyen wa ke dini Carodian yambio county commissioner wun mu shala Michael Ismail chala do ne cire mu ci na me ce tok ke ci ten ci tin kam security force Carodian no kanich kan ka ma ka de ni SPLIO me ka but kam den Carodian ka de ni SSPDF kanich ka tike conflict kam ne ken wachi governor tama ajene be full report be je kulunum Major General Philip Madot police commissioner dung Western Equatoria state she confirm no chetigamente cha dwech no do no bene investigation bene lat amen mi cha tara cha jek no anna me tuoga tianga werlo tuoga kam de ni SSPDF right now shir mangai kone wa chang kana je ga long the only way then wala kan ne ko la civilian la kan dor ken ga yamek bukan go kwal from there ki ku kan loot so na me waja ka wiji mi ko betre ring bane chang man la kan nyin ke de ni SSPDF de ni SPLIO wa ngoda panken wa tinga de tin te al te tin ka kam ken ko ne de la kana jen bukan ne ken bukan ko lo bukan ko ken bukan ko lo kwal ya ba ko lo chak de ni SS ba ko lo chak de ni SPLIO ne ma cha ko jeno chi chuong je ka chi normal no mo doro me ngai ko na court it all the time so ne me amle rode report de na ban lengua se me you know ban right ke le rodian mede konling no gwade dan ci koraje no te ke ne de cha yen tila jisa Sudan cha yen ki Ethiopia antem la minister of foreign affairs and international cooperation ci kana announce no ne cha ngwene South Sudanese te choko jendang barote konte cha yen ken ci ken kalun ke cha kalun tema ngwene to wa ke use ke Eastern Equatoria state ti cha yen ka gwase dan cha ga detain ki Ethiopia ti kan ne ka ron reti jen ken 1 year ka prison go wa ken do be yan ka jawdana chala minister of foreign affairs wa ken use the ti ki ngwende ti kane ti wa ken pankin cha jojo gwano ken she can border she can cross no she can cross ka jel ken ka mech cha jo mo cha jalat wa jen do be dana yan ka policy role Ethiopia o jen ci bu jal ka mach no bi way dodien no cha jo me cha jalat si ambassador Madol deputy to mission yala do ne si ka right ka ji Ethiopia ka kum Ethiopia ka do bu dana ba ngwen ba ka lo ngi right now cha ngwen cha ka lo ngi jo dana chalat so na me der we ka yede yen le no so chala do ne kan ngwen ti chu jendang ro baro wa ba ka luñ ka ba ka nang Dorodan and Chalke South Sudan commander Getinet Fakadu Agafari Jiramdan the head of Mizan prison wachi kan ngwen ti kan ka yen ki Federal Republic of Ethiopia chicken ka yen ka tam wachi kan nyoko mutop kan ke jaga kam kuma South Sudan ka jawdana chalat wana me emma dana to come South Sudan ken Ethiopia jen do dana loin ke ngwen ti ten up to 1 year mutakare ti jen ka ja ka gwada dana chalke Mizan
ki mizan prison jen gwa dan yana gatin so mi chit me jo chalat no cha tuo ka cha ne ti chalat don ta ma cha ka lun ka do bana chalat ke je ka korun ka mi cha ka yen ka je mone so ne me de kon dia ling ka ta na len ngaro den ke je bana we nyo ka je report da na chan ling ni ken yam mi gorno ba nyo ka mi lo je no report me bala ma na to ka dor chal ka me balit no chit ka ma na chi kon ding ka panal ne me e warning mu ka ne ko lan wer tin tere wech ka ulang eno te ka kor mi we ka ye mi gor de ran der te ka ngitin ka panal la deputy governor che o ka balit county ka kor ga mi che kor che tok balit county gwa ran che kor che tok tin ka dong gwal mi chane jen ba de dun wan cha nek tin ke report cha no deputy governor of Afanal state deng jo angok wa che jen che we ka balit no shi kana la no ne ne shane jen ba de dun wan cha kan ka cha ok ti chop ke jen ok chop ke kin dang die cha kan nang gwan nuori ti jen ka ulang kana na se ka ta dan kan lat ke jen chi ka lat no but ke report pa no ne jen badek we don't want chicken test ni en re koromo kenyam jendi de barrow ka gwaro no wanga dan chala jen bakel right now ke report pa bene ne ti jen badagu ngwana wa chicken test ni en ka jora na chalat man bi akulin jenene wa chicken ne tin kontil te ka balet dor dane chamak ngwana nuore ka jora ni kalat ke je wa chicken mobilize lo bi kan ulang bi kan mak so na me der kulu we kan e diala konten wi mi ko dio je en gwado mo ulang right now tin ju kumetin la jikuma ne re konte ke kir mi yadi ba tika na bi pel chang na men ngai kone gwano ne ram te kel mi kwisa ke mi yadi de ba pel tika na bi pel so gor jeno de kon message me de kon kam ke mar dien gwazmen bana ngaj ala gabno renji di de pay kwan dollar je kop ke je kop dollar jena wa charge la jor ken jangwa de me wa lat ken o de je kop dollar de je woch waje ko dollar jen jago ba nuari jen jag nuari ko biken we ka balit biken o mak no ka biken ok chop kin dang di biken kanang wa lat kan je ko dollar take teten of course ala jor tong mi chicken je ko dollar chicken go sir ngai konan wone na yot ka je ko dollar ko den nuar dere kan na jen ta dan ko ngi ten dien ko ngi je ko dollar you know apart from that so mi chicken me there we go kon agenda and ensure the lot ka de kon link lo de gwa ka ta dan ci to je nuari gor je no bi widun bati chunga ka jan mi ci to ne no widun at chunga ko ku yene no de bena wer de ka benerun gor je ne kon te ko lang ki whoever is on that environment man ti ka bali de widun dar chunga no kor ja beni cha ngene ken tong mi cha ga mo ke beni SSPDF jen ta dan de ngai kon shin me dan show the lot kene kon te ko bali ne chicken nuat ne ko langa ne chicken okay ni kan banang me kan ngaje no chi di ne SSPDF chi ben but right now the same thing bikan nyok milet kene der we ke ne dial ko la nuari and we dun at shunka katin kon lat ko rodien re duaran ko lang ano there's something coming ko gore yeno bidun bet shunga ne me message me chala den wodi yen ling no okay governor je ko dollar tele je long tele je power yos kun je ko ben wer bakanak barai now ci dor ñoo kay tarke so lu ko je ne ko la jang wona kan den kontin la tet what I know so far right now kamen cha gor gwas me what ya chicken logo no they can they drag into that conflict kiman talk nyok ta dan linga je ta to kor ke je by the way ku walk you know ka ta dan che talk kan o dong me dan me ci kan lar kan e kon te ka bali no in wer bi ko right ka tok jani you know no more bone too much riek mi dong we can odong gen cause all this thing but kan it konti la nor waya mitin chala do chi kan ngama tele ka report mi chi kan lat ke social media ne we ateram ngany manan tok so reality e government ke report je kon report ne ken je kon ka kai radio ka taran chi kan gor ka je but online tele mi chala da kan it content dong chala cha kul gani no chi ke me chi kan lat je na gore de nywa ko kon kel please gor no jin bi nor online tv channel bi support ene bana jok bana jika gwas danen be ani biatamal please chuje poro jono jin bo pichar bi jatu bo gwas mo mi jira mi ci ben ko online ki ci mana le road ci jeling ko gor konde konte ke liankatin kon lat ko rodien bana jika tin konde diala be goro bi ñu waxane ko kien ko pichar bi jatu bo gwas mani ani biakamal kan online tv channel anda mandu ni shan ko snyak changat an walle shan an wal bakalien
shang wal bakel yen kapai welkel jen shang dan an lin kon lere meke je ani biya ta gamal bye bye